Hindi ka rin irugi papagayam nga ibasa. Dito lagi tinapalabas na pagayam tayo nga early. Sagudayan nga rin surat. Dear Manong Nemi, Jack kumakayat ti sumurot Manong Nemi kini kumpandarek nga Abner. Ini nagasanak dito'y balay tapno income kano pasyaren. Ti sanga ili datata Miguel nga nagapoy dya kagayan. Uwain Manong. Tama ba inak? Kinabudno na Manong Nemi dito lang balay taltalon bengkag kabakiran, bantay. Iso titrutak. Sana ka unang nga rumrumar. Naman pa may sakon nga baro Manong Nemi. Ngamin kat awagan dak itilakay abasit. Manong Nemi. Balabat titak. Hambat nga rin nga makuna nga unano. Hambat nga rin nga makuna nga no di ka talagang nairantang pandek. Balabat titak. Ngayon nagagatak Manong Nemi iti sa taltalon. Dareto nga rin tinakairuamak. Uwan Manong. Idi ta dagasanak ni parang Abner. Pare, grubot ka tendan. Awan na ka naglaklakay ka lahat taon ng tamantalon mo nung nakastoy nga saan kang agaram. Ilin to talagti magmit ni tatang Juanito, Manong Nemi. Wala na, kita, mo barok. Early, sa mo nga amot gasat mo no, di mo padasain. Laglagi pang matayngan kami kininanang mo nga aysa. Dahil ang arti ka po na no apay nga inadaptarda ka. Tapno, adda ka. Kanadarig iti apu kumikang ka. Ayuhan namin to. Nga da kayon to ti pagsagiran may. Wahin Manong Nemi usto ti ko na ninatatang Juanito. Ubingak pala idi Manong Nemi idi ta adapandak. Dito kami napagkasatan iti anak kininanang Aisa. Asa dagmit lang ka magyan mi idakan karoban mi Manong Nemi. Talo ka mga kakabsat kasyak ti bordak. Diya kamot may gidyatak launay. Kada kami ngagkakabsat. Tasyak lang arot ti balabatit mo na pandak. Irin to taratay nakataytayag. Yung manang Nancy nga na una. Ken kastamot tan kini Manong Darwin Manong Nemi. Yung baglakid din Manong. Ta adda datatang Juanito kininanang ayos nga nangadap kanyak. One, imbilang da kapudno nga anak, iso damat imbilang ko nga naganak kanyak, ngumampay karubang mi, dagiti pudno nga naganak kanyak. Iso Manong Nemi, tinang susuro kanyak, nga gasikaso iti taltalon, tanalawa Manong Nemi, taltalon da, bangkag, ken kastamatan iti pangaywan, nga kukwada Manong Nemi. Nagagatak ko nak, tanaparagsitak. Hindi nga't garo, nagsusurok nga agarado Manong Nemi kita. Intaratarayan nak di baka, kantinuang. Tanatulid-tulid ak. Tadyak nga rod ang mga tanglan, kanigawid, tiwit-tiwit, Manong Nemi. Ngayon ko nadan, masursuro amin at trabaho. Nulakid dito interesado ka. Nagding magmanan Manong Nemi, nintatang Juanito ako nana. Ay, di mo ko na ngaglaklakay ka nga baro-baro. Anat serbi na nga ti kinalakim, kinagagat mo. No saan ka mga asawa? So nga dato ni Abner, dagasan na ka. Dadayam amo na kang ka. Sige tang. Anang, paring Abner. Oray na karod biit, tagrubatak. Sige, darsam. Ito kayat mo agad dumagastan to yung tatanggi. Mangsyat tanto tapno ada pagpatured. Alam nga rami dineta na nakababayin nagpasyar kayo nga agad arak. Insong ba't mo Manong Nemi ni tatang. Alagad mo talaga akayat na tata agad ta. Di ka dumagas kami nga sumukmon. No sagay sa kang nga shit iti gin. Di ba ayat? Tapno may katinervyos na. Kahit kuman lang ang tulungan dati partner ko ito tapno makaasawa mo tayo.
Nagkuyog kami nga rod ka ni pareng Abner manon nami nga napan iti balay da Tata Miguel. Tapno nagpasyaran mo rin kang pasyaran tiga sa nga ilid da aka-anakan na nga nagkapukanon sa di kagayan. Nagtugtog ni pareng Abner kaya di mailukat tiri daw. Nabag nga, Rebiyo tata, umay kami man. Kinuna manon nami ni pareng Abner. Umay kami man ko nung may saka mat. At nakaduwak tata. Dito na eh. Ay, ay natay man gayam lakay ka basit na ito eh. Nabag nga, Rebiyo tata. Ay, kunak lang nun may son ni Abner ta. Isulat makitak ni adda ka matgayam guys sa pukit. Apag iso nga, tikadakkel mo kat agi dati. Sikat na Abner. Di ka amok akit. may salag na Abner. Kung may kumapasyahan na tagagayan nga kaanakan nyo tata. Ala, dumanong kayo nga rod. Tanay, ay Honey May, balasan ko. Adda umay mang pasyarkin ka. Ala, rumor ka ba lang dito silad mo? Manong nemi idi makitak ni Honey May. Ti amok manong nemi kit ubing pay. Ngem gayam. Nagbadpada kami manong nemi nga napilipilit na dimakel. Nakakiyut-cute. Kaya nakapimpintas. Honey May. Iya mamukeng karate kong pantrek. Ni Early ni Honey May. Manong nemi di masadagak kang kuha na nataytayag labasit ng mitisyak. Nagalamano kami manong nemi kaditi panagraib dagidakulat mi. Naisang-sangin idin ti panagpitik ti puso. Kat kastaunay idinalimod ti panagyamyaman ko kin Abner ta pinilit na. Mabainak ko manong nemi kabot talaga nga tiyak pinapadpadasan tiyak pasyar. Isumudlagay ng siyak yarit na para kini Honey May manong nemi agpadpada kami nga cute. No awawagan na tila kaya basit. Adamat bakit abasit? Niso da ito ni Honey May. Yung karik inibagik manong nemi nga sangko asar dengan ni Honey May aging gangadyak mapasungbat. Manibod mo idin mabaling kumatan nga suluwen ti mapanagpasyar manong nemi. Halag matangag nervyos. Wen, kanibagak mat ka ni Honey May nagsubliak to. E di ba nagsublik manong nemi indaton kun ti panagayat ko kinkuan. Ay gawa na kinitayta nga mariknam nga ayat. Early, sana samat nga may karkari. Abal ko mga sang may kari. Alaman? Nalawat taga. Tinangampun ken ka. Wen, nalawa. Kat nairanta nga baraken ka para kada nga tuwa. Ti bangunin ta nga pamilya. No agasawa ta, santan nga mga batak pati balay kabot ta. Adamatin balay mi, kada tatang kininanang ko, na nangadap kanya. Apel nga asawa nga sigod. Wana, kastan tumulat tong pal na. Ayitan ka ni mi. Ikarik, saan ka to ngagladingit iti sidong ko? Dataturumbeng agbagay. Kamot na dabasit nga lakay, dapat basit abakat. Manong nemi nagbalin ni Honey May amay sa karagiti inspirasyon ko. Ganado ak nga sumalog iti taltalon manong nemi nga mga sikaso iti talon datatang mga sikaso iti bangkag manong nemi. Wen, no tiyempo iti panagmumula iti nateng manong nemi. Siyak ti daydayawan dati kaado dagiti harvest ka nateng. Kaya gasta mo ito no tiyempo iti panagraap, alisto ak manong. No tiyempo iti panaggagapas, data. Siyak ti kaaduhan iti na maapit nga irik manong. Aging kakadimtengen manong nemi iti panangaklon ni Honey May kanya. Kaskas taon na tiragsak ko manong nemi kat uray ko lang na arako. Early,
early kalaunay, alisto kalaunay. Talaga nga alisto naparagsita. Ori di trabaho ti taltalon. Ket, no siyakmet, iti mang talon keng ka. Talaga nga alisto Ana nga, api nga talunan na. Adamat sa nga keleng nga ikotam nga daga. Sa kadi? Sa nga keleng? Isundot araduek. Isundot pangimulaak tagbalin nga anak ta. Ala, tsaka iti kasta binabastos ti bagbagam. Ada kayo, katwan. Ada, leng-lengdam, sapsapinam, nga sa nga keleng nga talon. Kada ita nga talon, isuntutin nagpagaraduan, intun dumtengin ti kalaysata. Intun malpasin ti kalaysata ko nakuma. Uwain manong nemi nakaragragsak kami. Naging nga naangayan tingkam panangas asawa. Maragragsakan, digdi nangadap kanyak, manong nemi kastamat na nagidipundong nga naganak kanyak. Nga nagkukuyok kami nga napan iti balay, datata Miguel, tapnoin kami asawain ni Honey May. Nagdinamag dito lugar mi, manong nemi, nga nibasit nga nakahay kat agasawan. At mo asawan, nibasit nga nakahay. Rarely. mga asawan. Agad sino nga tamad ti asawa na. Amangan mo tangtangaden na di asawa na. Haan pare. Basit lang tasada nga pag datay-tayag labasit di babae. Agpadpado da, cute nga babae. Cute mat nga lalaki. Kaya no anak dan to nga ta. Anyan to nga anak da. Ang mga mat no, padad da nga batit. Lakay. Basit nga lakay kan basit na bakat. Kasta manong nemi dagiti mangmangig kong haka-haka. Dagiti karuba mi. Tanag dinamag nga rod manong nemi nga mga sawa ako. Ididumtengan deta nga aldaw manong nemi kasta unay ti may nga timmabuno. When iti simbaan, iti ilimi manong nemi ti nakaangayan na. Nga ti pagarup dagiti saan nga makaamamu kada kami kat ubing kampay laeng nga gasawa. Isaanin nga ubing di kita. Balabatid na lang. Agbagay da. Cute da. Basit alakay kay basit na bakit. Uwen manong nemi nakaragragsak kami dito tangal daw. Uwen, katsang kaibagak. Kaya di kin ni Honey May. Siya kung ti kararagsakan nga lalaki dito yung lubong Honey May. Ori siyang met early. Gabuta, agasawatan. Kadintundong teng rabi agarado akton keng ka. Natileng-lengdam nga sa keleng nga talon. Isuntun teraduhek. Agarado ta nga dua Sa konton itukit tibin Sa danto apitan no dumteng di pa nagkaapit. Iba't patag ka unay-unay, Honey May. Kat ikarik keng ka. Saan kanto nga pagladingitan. Agragsak ta nga dua. Dimteng nga road manong nemi ti umuna nga rabi imi. Keni Honey May. Siyempre, dito'y kami balay manong. Gabata duha kad sa aran ti balay nga ayan ko. Dagiti nangadap kanyak nga datang Juanito kininahan ng Isaac. Isuda ti adda rito baba nga isut pagturugan da idinto da kami. Nga agasawa manong nemi. Kaniti mismo nga may kadua agad sa aran. Awan pulos ti makadisturbo ka na kan. Don't disturb ako nada. Gabata rito yan tinururami nga rabi. First night, first fight. Umuna manong nemi nga enak panangarado. Iti ikutan, linglingdan, kalkaluban ni Honey May asa nga keleng atalon. Iti nabayagan manong nemi nga enak inararapaap. Kapag nagmaymaysan, tibagi rik na ken kararuami ken ni Honey May. Iti nakapapaot manong nemi apa naglanang di bibig. Ore lagsag sa kawisi trik namin nga duwa iti asawa.
Kabutawanan ti makaiparit, kabut agasawa ka mga ruden. Kada remidemen turumbeng nga ramidan di kinagasawa. Ngagkalikagom iti anak. Uwen manong nemi nakapapaot panaglanang di bibig mi agsibud na nakaimas nga nanaman di bibig na. Ako na naman kanyak manong nemi nga nakabarbara di bibig ko. Nakabarbara ti bagik. Nakabarbara ti takulap ko. Uwen, agsipod nagpadbala kami nakaslaka ipas nga yung maladagay ti asawa. Riagkak manong nemi ti tangad na dito yun nga nangig ko. Idi adada nga makaparugso nga asog ka na regeng ni Hanime. Oh, idi adan na bibig ko iti barogong na. Kaya pagsinsinoblat ko manong kasla dakkel aduha abisukol parang name iti sulsultupet. Duha dakkel abisukol manong. Ti adda iti barukong ni Hanime. Hanime, ipatpatig ka hunay-hunay. Mas may kanyan. Eli, papanam. Mapagkonsarong karan ti taltalon ngayon nagpagaraduan. Uwan manong nemi saan nga na ito aradok ti muna ng pakat ko. Sinurbay ko pa lang muna manong nemi inasak-asak ko ti kaladaan no mampay narasay. Saan ka narigatan manong nemi si Muksuk. Kat nasaraka kun manong nemi ti ruwangan ti kuweba. Nasaraka kun manong nemi ti manggapon. Nagdamag. Mapaspasayakan madandanuman manong nemi asang kiling nga talon. Adadan di pa nagasog ti asawak manong nemi idurugya ko na sipsipan. Oh, Harley. Puwan manong nemi first night, first fight. Ket kaslaawan ti sayangan mga oras nga glabas. Arig na manong nemi. Binukbukutan mi dayta nga nagpatnag. Anang nanam itiragsak niya yan. Iri agasawa kaming kinihani may manong nemi adadan nga productive. Iti biyag mi agsipod na dua kaming nagtinulong nga sumalog iti taltalon. Nay! Nagkuyog manin dagiti basit kalakay kan basit nga bakat. Kun dagiti malabsan mi manong nemi. Maniburi iti balay aging ka mapang kami iti taltalon iti bangkag. At makasta manong nemi nga buras kami kadagiti bunga ti mulami nga nateng kada duada kita yung mga ag lumabas-labas. Kami mat ida manong padawatan mi ida. Opo, regagit yun na ya. Nagbagay kay launay. Ang awon sa mat pa anak yo. Dandanin kapsat. Gito na. Ti salud-sudan da kita. Ano nga tat resulta? Ti duwa nga basit. Basit nga lakay kan basit na bakit? Babasit to nga tamat dagdag balingan na kyo. Kat nung kasano ti gagarmi nga gasawa nga maddanti ang hakkas tamat kadatatang Juanito kininan ng Aisa manong nemi. Aging nga nga gusto na yung tiragsak ti asawa ka nang ipadamag ngagdaragsan ka nun. Nagapo manong nemi iti klinika ni doktor anapan nagpa-check up. Tedi nga aldaw, saan nga si Malog, kabutamat batikanot magbagina. Napanggamin nagpa-check up manong nemi kat kastoon na itaragsak na nga nang ipasabat kanya kidagapo kita taltalon. Early, adado na nakta, masikog ako. Sa bulang aron ti pa nagsibug. Ana, nagsibug ta, padaluman ta. Ang mga namasobraan ta, kat masanang. Saan? Amuta man to kontrolan ket no kasano ti kaado ti masapol na nga danom. No kasano ti masapol na nga sibug. Oh my God, tagsibug ta, sweetheart. And daw dawat may manon na yung awang kumada kiti dumtengan niya mga nakana pasamak kiti biyag mi. Iri ba nagsikog, ti asawak manon na yung nakaan na ti suna. Aging ka adimtengan ti kaaldawan ti panagpaskay na. Madandanagan tamarigatan ni Suna. Pagdesisyon ng dak manong nemi no cesarian, buno ikarigatan pa lang ni Hanime
nga ipasngay nga normal aging gamanong nga kabaylak kunamit ni Honey May. Isumot lagaya manong nami nga marigatan agsibod ta. Singin nga dagos dagiti anak mi. Doa nga babae manong nami kat madlaw mulat ta. Nga pang Miss Universe tilangada kabata nawas na dagiti legs da. Kasupadi ta dagiti anak ta. Honey May, tapay ko ng tigas ta. Nawas na tigas gurong da. Natatayag da. Kadi, duwa ka mabahay. Naipas nga yan da Erlin. Erlin? May pasurot na linagang ko nga Erly. Diyan nga rod may isa. Edeline. Pinabunyagan mi nga rod dagiti kambal manon nami kalbasan ti makabulan. Sipod na ipas nga ida. Da Erlin, kastamatan ka ni Edeline. Makaay-ayo manong nami. Ado, dagiti baragragsakan nga makakita ka na kuwada. Kat no kasano ti ragsak manong nami dagiti nangadap kanyak mas pay kada kami nga gasawa. Ragsak dagiti kakabsat ko kastamatan ti pudno nga naganak kanyak. Hindi kiti karuba, gagayemi, maragragsakan da. Nangaro na lang arudan manong nami idi manggapon nga agtaray da. Aging kinamatan dang kapsat. Agkaayaman da manong nami sandang agapapa. Baka nag-una nga makaragragsakan mi ti asawak. Kit kong kunak, asabi ko ma, nagtutuloy taragsak nga ka na kami. Saanan nga nagadi manong nami dagiti kambal, aging ka, nga di agbasa dahan manong nami ti elementarya. Agpadpada da manong nami, nga aktibo, makaiayo. Ado dagiti mang daydayaw kadakwada. Ado dagiti mang daydayaw kada kami nga agasawa. Tanakaanak kami di kas kadakwada. Hanga kas kada kami nga balabatit manong. Aging nga nakapagturpos dan iti elementarya numampay awan ti honor da manong at least nakaragragsak kami talagturpos dan ngagpadpada ti elementarya maragragsakan met manong dagitiya nangadap kanyak nga nagbalindan nga lulo ken lula. Gusto, di na bayag idin nga ararapapem me. Erley. Ti adda panagasawam, panaganakyo. Tapno, umadu tayo. Manutay lagi di. Upat tayo, itan. Balintay nga inam. Gapo ka nagiti kambal. Hindi ba nagbasa da manong naimi ti high school, siyempre, intultuloy mo met nga gasawa ti gagat mi. Nga gasikaso iti taltalo. Ay ka, nga nakapagturpusen, dagiti kambal iti high school. Kari din na magami, kanakuwanda manong naimi, no anyan tut kayat da, nga korso. Yung nagbasa diti college. Agpadpada da nga mga ibaga manong naimi ti accountancy. Iniandadan iti college manong naimi, medyo mariknami, marigatan kami. Tadamat digiti kundaway manong naimi, nga basit ti maapit. Adamat digiti kundaway, nga dalapusan ti bagyo, digiti mulami. Naging nga nakiktutak idi baga ti asawa. Eli? Ada trabaho nga idi jay da kanyak sa Bagyo. Kahit kut mo ba nagtrabaho sa jay? Anya? Umadayo ka? Saan nga mabalin? Kayang-kaya ta nga pagbasahin na kita nagtang iti kolehyo. Mga asin hapot Diyos. Saan ka umadayo? Taan nyo ko matrabaho sa jay? Katulong. No, kahit mo trabaho ang katulong, di ba lasyak titulungan min taltalon? Unang sabat nga agnanayang na pintas ti apit. Baramat lang pagsayatan na kiti kambal. Dakal ti may tulong ko, nagsoldo ang binulan. Iso nga palubusan na kuma. Manong na mi tsak kumakayat idi nga palubusan ti asawa. Kinasaritak manong na mi dagiti agkabsat, dagiti kambal. Alam na ko na yun anak ko. Mapagkanog trabaho ni mamangyo, di Bagyo. Tapno matulungan na, kanap to santeng marigatan para tiba nagbasa yun di college. Alam ako na yun. Okay lang pang. Nalaki dita, saan natin liplipatan ni mamang? Kaya nasi nagmadlaeng. Alis tumat lang ti komunikasyon ka nagito yan.
Gabot adamot ang cellphone. Kaya't nangasawan manong nemi si papalubos dagiti kambal. Kastamot ang gadatatang kaninanang manong nemi no kaya't di asawam ti tumulong arad nga panakatulong na ang kapat nga marigat nga siksikay ti taltalon kin bangkag palubusam. Ta kaya't nga ti tumulong. Ala, palubusak nga ro datang. Nasgad mo ti tarigagay na. Pinalubusak nga ro ti asawak manong nemi kat isakbay nga nagluwas nga napansa di Bagyo. Inarakop ko. Anime, kasalasan ko pagarupan nga mapasamak ti panagin na dayuta. Bagyo City lang ti papanak. Saan nga mapan ti abroad. Iso nga akong pagdanagam. Asa daglang ti Bagyo. O matipagdanagam taminal daw ang text kinal daw ang tinawag ta. Okay? Agananan kakarod. Sabi ko tasang kanto mangliplipat. Hanggang to aramidin ti manglipat early. Awanin ti pangisukatakpay ka na kayo. Nangruna ka dagiti kambal. Kayat ko nga makapagturbos da ti kurso mo nga kayat da nga pagbalinan. Babayan ti panagtinulong tangadwa. Agananad ka mat. Di ka uwan yung nagtabtrabaho ti taltalon. Di mo na abubusuan ti salunat mo. Tinasken kat may kanta tinaran niya masakmayan. Dagitan nagta. Early. Idi damo manong nemi awan liway iti panagtinawag mi iti asawak. No kumusta isuna, no samad la marigatan ti trabaho na. Kanawan ti liway nang ipawit ti binulan nga sweldo na. Ket saan nagpata marigatan nga mangted iti kasapulan iti kambal iti panagbasa iti college manong. Tamalaksit iti sweldo ti asawak adamat iti paglakuwak iti maabit ko nga nateng kanda dumapay nga produkto iti talon ken iti bangkag. Ken kastamatan ti panagtaraken ko iti kalding, baka ken baboy. Iti addan dagiti kambal iti second year college manong. Tagkas-kaser da ngay di talawag manong nemi ti pagbasaan da. Wait, agrubwat da ti basapa agsapa iti Lunes sa danto agawid manong iti Rabii iti Friday. At no kasta manong nemi nga Sabado ken Domingo ori no babayit kinatao da o may dakot tultulungan. Iti bangkag guna iti ataltalon. Ag long sleeve da. Tano gaabay kami agkukuyog kami nga magna kadag iti anak ko manong nemi. Kasla ading dak gabot na balabat titak nga ron. Natatayag digiti kambal manong. Ken napipintas da. Ket kang kanayon ko ida nga magbagaan nga saan da pala makiboy-boyfriend tapno di kasta ket matungpal terapap da. Iri ta mamanumaten nga matawagan mi manong nemi ni Honey May nga asawa. Mamanumaten manong nemi nga text back kadagiti message mi. Ay ginggang iti malpasen dagiti kambal iti second year college. Napukawan nga namin pinsan manong nemi. Ti kontak mi ken ni Honey May. Diyos ko. Awan katawanin manong. Kinapudno na kading karigatak pa tirapan ni Bagyo ng sapul ken kuwana ng awanen. Kasta o nga rot tila dingit ko. Kasta matila dingit digiti anak ko. Apay mo talaga kasto ti ramid ti inayo. Yung karina idi nga saan na tayo nga liplipatan. Yung karina ng idi nga nga maumatin. Pang di ka mapukawan tinamnama pang baka no parang tumitlayang ni mamang. So nga saan ko mga reta ti kapuna nga mabayaan yung trabaho yung. Ipasnak yung kadi tagtrabaho. Kada kami. Ipasnak bimat tagbasa. Ori awan ni mamang. Ori no saan nga makatulong ni mamang. Ikargatan na kami nga paggraduarin. Tada kami ti makamu nga na kayo. No makapaggraduar ka na dito na bintas ka trabaho mi. Papang. Oen manong nemi nang namnama ak nga rod. Nga dumteng tumitlang ti gundaway nga biglang agparang ti asawa. Ngam kaskas di manong nemi nga awanin. Ni aniniwan kat awanin ti makita mi kang kuana.
Aging ga manong nemi nga graduaren dagiti kambal. Uwan manong. Nga graduardan. Kat datatang Juanito kininanang Aisa manong nemi. Ay nga po. Datat ako mamatiragsak me. Early no. Maore mi pa'y agbalil nga po kumiditood. No agasawan ton dagiti kambal. Kaya madadan doon tin anak. Riadan tumagtan na po kumiditood. Kininanang nyo. Hangim, mariknak at mariknak. Talagang adaksan mauray. Tiya po ko kititoon. Kadagpeso manong nemi. Naidalitan ti sakit ni Tatang Juanito. Isubli-sublimin iti ospital. Isuntin ay nayon nga paggastusan mi manong. Ibagpintasan na, nakaraduaran na kiti kambal. Kadagsabsabol dan ngagpadpatay iti trabaho. Uwan manong. E dinto, kasla sumasarunumot nagsakit ni Nanang Aisa. Manong nahimik ang kanayon ko idi nga daw-dawat nga sapay kuma tagtulturi kumalata ti ornos ti panagbiag. No idi manong nahimik at awan ti nagbalin nga problema. Ngem nagsasarunumot dagiti pagteng nga mamagsangit kan mamagladingit kada kami. Api nga takas to eh. No idi kat naragsak kami nga ti si Maruno manunaymi kat panagladingit. Tao muna unay, manon nga tawen sipud, awanen, ti pakadamdamagam mi, no kumusta itan ni Hanalin nga asawak, bono ni Honey May. Napukawan ako nga namin pinsan tinamnama. Siguro kat nakasarak iti sa balin nga lalaki. Kiriso itan ti kadandanana. Di na malapinan panunot. Saan nga ta nga mailiw ka dagiti kambal? Saan nga ta nga mailiw ka niya? Ore saan nga siyak kumati kailiw na basta kailiw na dagiti dua. Angam talaga namin pinsanan nga awan manong nemi nagpukawan ni Honey May. Aging ka manong nemi ng taray mamanen iti ospital ni Tatang Juanito. Angam saanin. Minagbayag pa eh. Kapag nagpakadan ni Tatang Juanito manong nemi. Dinan nauray pa nga agasawa dagiti kambal. Dinan nauray pa nga madaan ti apu ko ti tuod. Gabota talaga nga dimtengen tinituding nga panangipulang nan ti bulod na nga biyag. Awanen ni Tatang Juanito. Kastaon ay nga rod manong nemi panagladingit mi. Panagladingit mi idi tawanen saanen ngawang angas pay ni Tatang. Ano ka sa ti panagladingit ko manong nemi kastapay kininanang Aisa. Kastamat tendag iti kambal. Kapag nagbalin nga nakapatpatag kadakwada ti luloda. Nakadungdung mo ni luloda kadakwada ng runay di ubing na pay. Tatang. Alakit sandakan. Nga mag-awid may gawid pa eh. Dimtengan dito nga panahon nga panaginanam. Sayang lahing. Tasam mo nga nauray tururahim. Nga panag-asawa na kiti kambal. Kanti ka adda ti apukong kuma. Naladingit man na mapukaw na ka. Nga mamok. Anaragsak ka. Nung naragsak kami, ang mamalubos keng ka. Saan na kanto nga malipatan, Tatang? Nakaimbag kaunay nga ama, ken lolo. Saan na kanto malipatan, Tatang Juanito? Nang langeb, tibatog bingatangatang karigidi nga kundaway manong. Ngamte ko nada, ngawant sa baling ng kamaramiden, no di mangawat ti kinapudno. Ngawanin ni Tatang, agin inanan. Imununan manong nemi. Di makadakas manong nemi awampay makatawan sipud pimusay ni Tatang Juanito. Idi sumarunumet nga maidalit in sakit ni Nanang Aisa. Oken. Kastaon iti sang sangit dagiti kambal manong nemi kabayatan na banbantayan da. Tiya, agbugbugsutan nga lulat na. Ampay lang nga lula. Iyamamok pala di boyfriend ko kada kayo. Kinagasawa akpay. Umuno na nga gasawang ni Erlin.
Kasta manong name iti bagbaga ni Adeline. Wen. Tayo mo una nga nadaan iti nubyo isuna. Wen. Agtrabaho dan ngagpadpada manong name iti bangko dagiti kambal. Ni Adeline timuna manong name nga nangibaga nga daanin ti boyfriend. Baka isot umuno na nga gasawa. Kasarak pa ay. At andarin nyo pati kasarmit ang nubyok. Tagbali nga manugang yung lola. Saan na kami pala pampanawan? Kalpas ang awanin ni lolo. Sumublat kayo met. Alula. Ngayon talaga nga saan min nga naigawid pa ay manong. Talaga kayat na matentagin na. Kaya't na maten manon name nga mapandanunan ni Tatang Juanito. Iti ayan na. Gabotag tipundan. Awan nga rod tinaramidan mino di na malubos keng kuhana. Nga day tamaten tinito di nga panawan. Ngay pulag nan manong naimi. Tibulod na nga biyag. Agsublin ti bagina iti tapo. Kad agsublimat ten ti kararuana. Iti sidong ni Apo Diyos. Awan manong naimi no agsasarno ti datateng dagiti ragsak. Agsasarno met ti datateng dagiti ladingit manong naimi. Agsipod ta imun una manon nemi nga pimusay dagiti pudpudno nga naganak kaniya. Sa simarno manon nemi a pimusay nagsaruno dagiti nangadap kaniya. Luapik idi ngamin manong. Nga mapantay amin kanipatay. Kalbasan tinitad kadati nga misyon dito trabaho ti daga. Luapik ngamin manon nemi nga adda dagiti makalipat. Wen. Awanen dagiti nangadap kaniya. Kat nabaybayag matin nga imun unang awanin ti asawa. Kumusta nga taitan ni Honey May? Adda nga tapay lang nga bihag. No adda nga tapay lang nga bihag. Dumdeng tungatatis sangpet na. Sabi ko matabiglan to sumangpet. Nang runa inton na badamag na. Nga agasawan ni Adeline. Kalpasan nga rod manong nemi tinagsaruno nga panaka pukaw mi datatang kininanang. Si marunumat manong tiragsak. Ragsak ko nak. Gabot na nakaragragsak ni Adeline kastamat ten ti manugang ko iti panagkalaysada. Uwain manong nemi iti panakaangay ti seremonya ti kalaysada digiti dua. Kasla makitkitak nga siyak ti manugang ko nga ni Dante. Kasla ni Honey May manong nemi ni Adeline nga anak ko. Ngayon, agpadpada nga natayag manong. Engineer ni Dante idinto ta accountant manong nemi ni Adeline. Kalpasan ti kalaysa manong nemi, syempre impakadan ni Dante ni Adeline. Papang. Iyatayok ka na kayo, ni Adeline? Nakaaramid kami ti bukod mi nga balay. Agad saan nyo na iyad atayo? Agaasdag tayo matlang tapos santa nga marigatan nga agsisin na rongkar. Uwan pang, ang pagdanakan nyo. Kalayon kami to. Maminsan makabulan ngumay kami. Nangruna, intunoad dan to na po ko yun. Adda nagpitpitik sa klot ni Adeline papang. Baka sumarsaruno o may ngatawan at danto na po ko yun. Kadag peso manong nemi kalpasan ti makatawan impas ngayon ni Adeline ti apo ko. Nakagwapo Dante Junior manong. Kalpasan data manong nemi si marunumaten ni Erlyn nga nakikalaysa. Idayam amo namat kanyak manong nemi ti doktor nga boyfriend. No kasta. Panawan naktumatin dito nga agmay-maysa. Saan pa pang? Gabutan nagtulagan mi kay ni Hector nga dito kami agnaed kadkaduan na ka. Sanda ka nga baybayan. Sabi nga palumos ka nga bay-maysa ka. Una. Ano sarbi ko mga ito nga panakalan nga balay. Nga tawid ko karagidi nangatap kanyak no palawan dak. Tawanin ni manang mo, ni kambal mo nga Adeline. Sana kang panawan may, ay sanak panawan, ay sana. So ang pagdanakan nyo papang.
may isa nga doktor na ito manugang yo. Kat siya to ti makamo nga mag-monitor ti salon na tiyo. Manayon pa di biyag yo tatang. Narigat ka nung nga matay. Dahil di basit nga lakay. Ay, lakit sapay ko ma. Sapay ko ma, tadumteng tumit lang tigundaway nga mauray ko ni mamang yo. Duan manunemi ti anak da Edeline kastamatan kini Dante. Edin to tadamatan may isang anak manunemi da Erlin kastamatan kini Dr. Hector nga manugang ko. Dito isidong ko nga nagnaed dagiti dua kat siyak ti mga ayawan manunemi iti apo ko kadakuada. Iti taltalon pasare sumalugag pa lang. Agam ko na dagiti anak ko manong isardang kon. Agin na akon. Iso nga ti agdama manunemi kat adda sa bali nga mang taltalon mga asikaso iti bangkag kentalon nga tawid ko dagiti kadagiti nangadap kanya. Awan ko man ti problema kunak kabuta. Nasya ti kasasaad mi natungpal met laeng ti arapahap dagiti anak ko. Iso na laeng ta. Aging kakadagitoy. Agur urayak palaeng iti pa nagsubli ni Hanilen o ni Honey May. Honey May, sa dinuman itatian mo no dumdumngeg ka o nang bibuyo ka? At tuyak palang agur uray iti pa nagsubli mo. Loda ka pilabihan. Loda palang patagmi. Keng ka. Kumusta kan? Pagpakumustahan da ka nagita anak ta. Manugang ta. Kan nagita puko ta. Sapay ko ma. Tamauray ko. Kan mauray mi, di ba nagsublim? Dito nga rod manong name ti pagkasarita, kadagyaman naklaunay, kaniya kumpadre kang amante pagarangan, tin na panangisurat, kalpasangan nag-insalay sa ikang kuwana. Kadagyaman nakunay ti anos moment nga nangibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak, nga di mga kanagbuya. Tuyo nga rod agyaman nga pagayam mo, early iti Badok, Ilocos Norte. At ito yung tipagayam nyo naman ng yung Nemi Ruiz. Mangibat-batin tinibag nga oras kada kay aming nga sangapada. Babay na po.